Ajurvedska masaža je zasnovana na indijskoj ajurvedskoj medicini, staroj preko 5000 godina. Ona se temelji na učenju 3 doša, to su vata, odnosno vetar, pita ili vatra i kafa, odnosno voda. Ovo što smo danas radili je bila Shiro Abhyanga. Shiro u prevodu znači glava, Abhyanga je masaža. To je dakle masaža glave koja ima jako blagotvorno dejstvo na klijenta u smislu leči migrene, nesanicu, ima veliku ulogu u prevenciji i lečenju opadanja kose, ima za cilj ispravljanje bora i pročišćenje generalno organizma, a pre svega Shiro Abhyanga ima za cilj pročišćenje kože. Pored Shiro Abhyange postoji i Abhyanga masaža, to je masaža celog tela. Shiro Abhyanga traje u principu 10 do 15 minuta, mada može i da se produži u zavisnosti od toga koliko klijentu odgovara, mada pretežno svima prija. Najbolje je kada se radi u kontinuitetu od nedelju dana, dakle 7 masaža u kontinuitetu. Abhyanga traje sat i 30 minuta maksimalno i takođe je najbolje raditi u kontinuitetu, znači nekih 7 masaža je potrebno da bi se dobilo ono što je potrebno celokupnom vašem organizmu.